Bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan, pagisabi mi po na isulod yula po ring masaleser ng kaya kayong face mask, hanggang mayari ya po yung misa. At agkatan la po ring malda na makyabe tamo po makibat karing dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Maya payabak po kaya kayungan, may tipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat na po ding makatuki. Para king kapasalamatan na po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Ricky and Adoracion Canales, Lynn Meredith and family, Jesse Belicario and Joyce Belicario, Calfarn Manufacturing Philippines Incorporation, Mrs. Derlyn Roque, Eliza Pangan Sasot and family, Patrick Arcuray and family, Mr. and Mrs. Nilo Makabudbod and family, Rene and Lourdes Arcilia, Lauren and Mike Ryan, Zayana Zidney Ryan, Nelson Lopez and family, DM Lining Silver, Noriel de Jesus and family, Arthur Gold and family, Benny Dickerson and family, Norwin de Jesus and family, Mary Ellen and Fran Wallace and family, Craig Schaffer and family, Vernon Victor Young Jr. and family, Nestor and Eileen de Jesus and family, IC and Eric Stainsland and family. Para king Aldo anibersaryo ng kayang kebaitan Rafael Angeles. Para king kaya donanda at pamanantabi ng Banal Espiritu dari families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Jasper, Father Mark Anthony, HRB staffs and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Liliananay Pineda and family, Teng and Lucy Baking, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lincoln Baluyot and family, Imangauring Bituin and family, Patty Gollier and family, Gilbert and Loveni Sanuki and family, Ronel Ginto, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine and Felix Gonzalez Jr., Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, Mayan Aquino, Eliana and Joaquin, Carl Peter Uy, Caitlin Uy, Isabel Uy, Esperanza Soliman, Janela Maria Cuenco, Heliodoro Talam Jr., Christine Joy Talam, John Lawrence Talam, Craig Schaffer, Mary Ann Gopez, Noel Logan, Gabi, and Dano. For the healthy fetal growth and development for Jabik and Jacob Lakyan. Para king kapaldanan, pamikakatawan, ang pong espiritual ng Joy Espino and Children, Olivia Balatbat. Para king malalagwang kapaldanan dadi, Pope Francis, Arvin Pabalate, Mary Joyce Soliman, Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Lilia Lucia Nagyat, Jose Augusto Nagyat, Richie and Rima Pablo, Jelly de Guzman, Imangauring Between, Daniel Stevens, Lilia Dizon Berkeley, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Lucia Maneje, J.R.R. Chanson, Marichu Cedro, Edgar Bagang, Gemma Makapinlak, Rosal,
Romina Canilao, Enrico Miguel Songlao, Maria Eunice Mignonette Nuki, Nicolas Francisco, Vernon Victor Young Jr., Nestor and Aidin de Jesus, Enrico Batak. Ganakantala naman ting kaluguran tamong mayaw na biye, lalong-lalo na di Bishop Victor Ocampo, Monsignor Aquilino Ordonez, Carlos Galvan, Jomar Pangan, Jose Peping Henson, Teresita Wilkerson and Darrell Charles Wilkerson Sr., Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romerico and Katrina Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon Sr., Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfred Chow, Chua Tang Eng, Yao Bun Keng, Mame Yang, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chow, Cecilia, Raquel, Feliciana, Simeona, Lilian Lacson, Feli David, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Rio David, Teresita Camaya, Teresita Poncelan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Nemencio Punzalan, Flora Merate, Ronald Ariscon, Rogelio Ariscon, Rolando Ariscon, Stephanie Abungan, Souls Nearest the Gates of Heaven, Manolito Gueco and Wilhelmina Palombarit, Carlito and Nicolas Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Conchita de la Cruz, Florencia Basilio, Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Abraham Tayag, Juanito Belicario, Mark Christian David, Domitilia Canlas, Ines David, Sia Chong Yu, Leoncio Sr., Dolores De Leon, Leonor Capati, Corazon Roque, Manuel De Leon at Filipina Dizon, Bernabe Intal, Jeronimo and Sotera de Guzman, Florentina de Guzman, Felipe and Primitiva Tan, Angelito Tan, Milyarmino Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sani Sagcal, Paula Andes, John Joseph Balahadja, Ricardo Ramirez Jr., Angelito Pangan, Rowan Franciscos Ramirez, Emilia Chu, Teresita Gosyang, Maria Olivia Tan, Patricio Sepe Sr., Flora Sun, Francisco Sun, Adelaido Pamintuan, Carmelita Buan, Pedro Buan, Teresita Suaco, Jessie Tiglao, Reynaldo Serrano, Ener Serrano, Miguela Santos, Concordia Torres, Anasto Santos, Antonia Tayag, Finonila Tayag, Mayo Zawan, Leonardo Floyd Lick, Emilio Virginia Francisco, Pablito Sr. Rosita, Chelsea Kirsten Zoe Reyes, Remedios De Leon, Marshall Reyes, Oscar Bondoc Sr., Mercedes Bondoc, Oscar Bondoc Jr., Bante Bondoc, Pastora Bondoc, Rustico Bondoc, Sharon Nakpil Sevilla, Dominador, Guadalupe, Concordia, Teodoro, Jovita, David Yang, Polo de Jesus Jr., Domingo and Marciana Batak, Cornelio Magaliano, Allen Magaliano, Salvador Balao, pangaditalan manding sablang kaladwa lalong-lalo na ring mangailangan, King Pakalulu ning Ginoo.
Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyanig pampaning anak, ampaning banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kaya kayangan. At kaya ka ang timurin. Pasibayo po, pakamalan kong kapatid, mitipon tamo, batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod a Diyos, karingegan na ganang grasyang binyan na kaya katamo. Antimurin makirandam tamo karingkayang amano, uling ring amano na ning Diyos, babielang biye alananga, karing makirandam at tutupad kareti. Antimurin tanggabantaya, ingkayang kakamal-kamalan, akatawan at daya. Bangkanita po lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa. Pasibayo, kimipnong kapakumbaban, sisyan tamang kaya katamang agawang kasalanan. Ing kaya katamang kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ikang ing minawos karing Hudyo at ang timurin ding pagano, bandinan mo lang kaligtasan, Gino Pakalulo. Gino Pakalulo. Kristo Jesus, ika mismo babya mo ing kekang grasya, aemi pangain tuliran, uling kaluguran mo kami. Kristo Pakalulo. Kristo Pakalulo. Gino, king kekang lugod, metekang at sinubling mebye, ban kanitam mikakaligtasan kami.
Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayng totoo pakaluluan ang katamo, at king pang patawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya King Diyos, King kakatasasan. Ligaya King Diyos, King kakatasasan. Ating rado kapayapa, kaing kaungkay ang kalukuran. Pupurian da ka, parangalan da ka, sasamban da ka, paligayan da ka. Pasalamatan da ka, paulihing maula mong ligaya. Ginong Diyos sa rining banwa, Diyos ikpang mayupaya. Ginong anak kabutong Yesu Kristo, Ginong Diyos Kordero ning Diyos, anak ning ikpang. Ikaw nilanak ko, ikasalanan ingato. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Ikaw nilanak ko, ikasalanan ingato. Tanggapaluing dalangin mi, tanggapaluing dalangin mi. Ikaw makaluklo, ingwanan ingigpa. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Ikang bukod, ikaw banal-banalan, ikang bukod, Ginoo. Ikang bukod, kakataas-atasan, Yesu Cristo, kagum ni banal na Espiritu. King ligaya ning Diyos ikaw, Amen, 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 Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, ika mismo sasabian mo ing mipno kang kayapan at lugod, amimigit king sablang katuliran. Salamat king pamananggap mo karing malatiyang poring maragol. Salamat king pamananggap mo karing mamarap keka, karing tauling penandit, kaluparing talapagobrang mibatang migmalasakit keka maning biyera. Pasulungan mo ing pangabuklat mi karing kekang grasya, bustan mong tanggapan milang mipnong kapasalamatan, at akilalam nung makananong mong babiel, labis-labis karing aliwa. Alilan mo na naman ding dapat mi, karing dapat ning kekang lugod. Itiyadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, amabibiyem pong makari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Kabang malapit ya, at malyaring mayakit, pagdulapan me ing Ginoo at maus ka keya. Bustan lang gumulot ding marawak
king karelang eustong dapat, at ibayo ing karelang pamisip. Bustan lang magbalik king Ginoo, alumunos karela, king kekatang Diyos ama mamatawad. Ngana ning Ginoo, ding kakong isipan, ero kalupa ring kekong isipan. At ding kakong paralan, makayaliwala karing kekayo. Nung makanano yakatas ing banwa, king yato, makanyan lakatas, ding paralan at pamisip karing kekayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Malapit ya'y Ginoo, karing sablang mamaus. Malapit ya'y Ginoo, karing mamaus kaya. Malapit ya'y Ginoo, karing sablang mamaus. Malapit ya'y Ginoo, karing mamaus kaya. King Balangaldo, pasalamatan da ka, at purian, King Kapilan Paman. Ing Ginong mayupaya at mga intulid yang labis-labis akapurian, ing kayang kamalan, emo agyong pakirasan. Malapit ya'y Ginoo, karing sablang mamaus. Malapit ya'y Ginoo, karing mamaus kaya. Malugudya at mapaglunos ing Ginoo, banaya dya king pamimwa, at ekukupas ing lugod na. Mayap yalob ing Ginoo, karing sabla, ing kayang lunos at yu, king sablang dapat na. Malapit ya'y Ginoo, karing sablang mamaus. Malapit ya'y Ginoo, karing mamaus kaya. Makatuliran niya ing Ginoo, king sablang dapat na, at malam karing sablang dapat na, malapit siya ing Ginoo, karing sablang tapat, mamaus kaya, karing sabla king katutuan, mamaus kaya. Malapit ya'y Ginoo, karing sablang mamaus. Malapit ya'y Ginoo, karing mamaus kaya. Malapit ya'y Ginoo, karing sablang mamaus. Malapit ya'y Ginoo, karing mamaus kaya. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Filipo. Mi parangalan niya i Kristo, king mabilog kong katawan. Maging king biyeko o king kamatayan ko. Huling nanumopin ing biye, para kanako yapin i Kristo. Makanyan man, ing kamatayan metong yang lalong maragul akapakinabangnan. Dapat nung king pangakaba ko, biye, makarapat kong lalong mga ulagang dapat. E kuapipiho nung isano ing kanakong pilinan. Makasipit ko karing adwang bage.
masapsap kong buring lakwan ing BAT, bang makapakyabe na ako kang Kristo, at iti alang kasimpara kayapan. Tapot lalo naman tutong kailangan ing kumaba ko biye, alang-alang ke kayo. Panginlagan nyo king aldoldo yung biye, ing nanumang makaumis king mayap abalita. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ibuklat mo ring puso mi o Ginoo, baan makiramdam ka ring amano ning anak mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ing Ginoo manatiliya ke kayo. At kaya ka ang timurin. Pamamasaking mayap a balita agpanggang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus salita niting talimhaga karingkeyang alagad. Ing kayarianan ng Diyos kawangis nining metong nga taong ating pitatamnan ubas. Linwalya abak maranon, banmanintun aupahan ng magobra, kingkeyang pitatamnan ubas. Kaibat ng mikasunduking upang metong adinaryo patingapon, pepapunta na lang king pitatamnan ng ubas. Linwalyang pasibayo itang mag-aalas 9 na ningabak at mintaya king palengke at disna na laring mapila na katawong talatalakad ka rin ayalang daraptan. Nga nakarela, munta kayo naman makipagobra king pitatamnan kong ubas at dinan na kayong sapat a upa at mintala ka rin. Pasibayo yang linwal bandang kaugtuan aldo at bandang alas 3 ibat meugto at makanyan mo naman ing depatana. Malapit namong alas 5 inyang linwal yang pasibayo at menakit siyang aliwapang taong pakatalakad ka rin. Bakit sisiranye ing patingapon keti ayalang daraptan nga ng kinutang karela? Kasi po alang mananggapan obra kaya kami ngarang may kibat. Nung makanyan munta kayo at magobra mo naman king pitatamnan kong ubas nga nakarela. Inyang mabengina nga naning makibandi king kayang katiwala. Ausan mo na la ring magobra at bayaranan mo la king karelang upa. Magmula ka karing tauling metanggap at itauli mo lang ring minuna. Inyang linapit la ring meyakwang magobrang itang patingapon, tinanggap lang manunggal adinaryo. Inyang ding minunang grupo ilaring linapit isipan da king tanggap lang maigit. Makanyan man tinanggap la naman manunggal a denaryo. Inyang tanggapan dala ring upara, migreklamo la king makibandi. Metong lamo pong oras may gobra rening tauling may kipagobra ngarang sinabi
Bakit pekilupay laupa kaya kaming megobrang patingapon ammi bata king pali na ningaldo. Aba, abe, nga naning makibandiking metong, era ka pipirhuisyon. Ewari may kipagkasundo kang mibayaranan metong adinaryo, alika, tanggapan mo ring upa mo, at muli na ka. Burikeng upahan kalupan na ning upa mo, ining tauling megobra. Ekuwari arapat ing burikong daptan karing kwalta ko, magkagalang mga lalo ka mo, uli na ning maganak ako. Nga nang memupos migsalitang Jesus, makanyal lang maging mumuna ring tauli, at maging tauli ring mumuna. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan, Kapurian kaya ka, O Kristo. maya payabak ning Diyos po kaya kayungan. Babasang kaya pahing ebanghelyo makabaya po, balang mitutundo na kayo. Amen. So mag-aral tamo po, Pekirandaman tayo ingamano na ning Diyos, dinan tayo po ngayon kabaldugan. Pero bayo po ini, pasibayo mag-review tamong gang sabuli mo bang kanita po yung kakalingwan. Ding mga labasan na Ebanghelyo at bang Domingo na yung milabas, tungkol king relasyon tamo king Diyos at king relasyon tamo king metong at metong. Baloy po, buri yung abalo ing relasyon tamo king Diyos nung no anti, lawan mo yung relasyon mo karing kapara mong tao. Ustong matsura ing relasyon mo karing tao, buri nang sabihan, matsura mo na naman ing relasyon mo king Diyos. Amen. Inseparable la po rin malyaritang masanting ka relasyon king Diyos, kay ba't matsura ka relasyon karing kaparan tao. Inya pining Ebanghelyo 2 Sundays ago, it is about fraternal correction. Burina ning Diyos may kakalugod tamo, nung kaluguran tayong Diyos may kakalugod tamo. Ustong ating may kamali, kailangan i-correctya. Ustong may kinorek, balong may kamali yung kapatid mo, may kinorek, ating kang pakibatan. O ning katamo pong Pilipino, masakit ing pamangorek karing aliwa, tamo confrontational. I-correct me, balikan na kayo. Ablasan na ka. Tamo, makanyan tamo po itang Pilipino. Imbes na pasalamat ka, kinorek na ka. Ay, ginuko. Ablasan na ka pang matsura. Yan yung misan, tamo bulad Pero kailangan i-correct me. Sumete itang taong ngay tayo may kinorek at kang pakibatan nga na ning first reading 2 Sundays ago. Kailangan i-correct me ing tao. At anyang milabas sa Domingo Lawenyo po, ing relasyon tao mo king metong at metong, naning Ebanghelyo niyang milabas sa Domingo, makatapilang keng ulit patawaran ing kapatid kong may kasala 7 beses. Nga ng San Pedro, ali nga ng Jesus, 70 chapito. Buri nang sabihan, panekang mga tawad. Tungkol ngan po king relasyon tamo king metong at metong, ustong nga kabiyasang mga tawad, alakang masanting a relasyon king Diyos. Nya buri mong akilala nung no anti kasantinging relasyon mo king Diyos o kaya katsura, lawan taming relasyon tamo king metong at metong. Nung hanggang ini, kabiyasang mamatawad, manyaman king lub mo, buri nang sabihan, may patinggap, ingapong Ginoo. Uling ing Diyos, gustong tinggap me, mabiyasa kang mamatawad. Amen. Maging kawangis me ing Diyos,
Adustong ekabiasang mamatawad, nakamuna naman patawaran ng Diyos. Forgiveness is a proof of our love for God and for one another. O ita po, isundo tayo ngini, in kakatamong pamagaral. Introduction niya pa mo po itang. Amen. Eko pamatudtod, balo kumitutundo kayo po. Pamanononing Diyos din pag-aralan tala. Because Christianity is not only about Jesus. Christianity is a way of life. Metong yang biye, nung makanano tamang bibiye aldoldo, king amano na ni nga pong Ginong. So in first reading po, tungkol yan, keng pamisip na ning Diyos. Ing pamisip na ning Diyos, tayo po kalupang na, niya akit siya po ini king ebanghelyo. Ing pamamarala na ning Diyos, nakalupa ing pamamarala na ning tao. At keng second reading na nung sinabi ng St. Paul, nga na, masanting ing Mateo, marapne ki nga pong Ginoo, kaya benanay nga pong Ginoo, pero nga na masanting ing mabye, ban kanita adake may Kristo karing aliwang tao. Kaibat king ebanghelyo ngeni, lawan tamo po o ini. So makirandam tamo po, it is a parable. Ing talimhaga metong yang earthly story, metong yang makalupang kwento, pero mayroong makalangit na kahulugan. Atin yang spiritual meaning. Atin po kanong metong ataong atin yang pitatamnan ubas. Malapit nung mamupul. Kailangan pupulan laring ubas uling ngeni po September. Makanyan po king Judea. Ustong month of September, kailangan pupulan mo ring ubas. Oras miras lang October, mula apupul masirano po. Inyapin ing makibandiking ubasan, pitatam na nubas, manintunyang magobra. Mintaya po king palengki kanita ring magobra, alangobra, manintunobra, manaya laking palengki. Mintayang alas 6 na ning abak, pekisabyan na lang, may bisala po, magkano yung sweldo, daily wage. Burinang sabyan, minimum wage. So may kasundula, tandanan tamo po alas 6 ning abak. Tinangula, daily wage. Sabyan tamong metong nga dinari, o metong nga denarius. So may kasundula, metong nga denaryo at mintalaking ubasan. Oning pamakagyo, retang magobra. May balik ya po itang alas 9 na ningabak, kinangwayang magobra. Mintalaking kayang pitatam na nubas, mintayang pasibay tang alas 12, alas 3, kinangwayang magobra, mintalaking kayang ubasan. At itang alas 5, ninggat pa na po, natimpa pong pakatalakad palengke lalang obra. Kinuha na lang. Ating minunang megobra, ating tauling megobra. Anya pong mabengi na, bandang alas 6 na ning bengi, inaus no ring katiwala na, swelduan nyo na lang ana. Muna laretang tauling megobra. Deta pong tauling megobra, lasing kung galang na alas 6. Makuyad mo po yung oras. At di na nyo lang manunggal denaryo. Burinang sabyan minimum wage. Metong lang oras megobra. Anya pong ikit daretang maranon megobra. Tinanggap lang minimum wage. Metong lang oras. Kaibat nga rapuretang maranon megobra. Nung dinina ng minimum wage, dakal tatanggapan nga rang makanyan. Pero bandang tauli,
mi pante-panteing sweldo. Kayo po nung kukwa kong magobra, ating maranon may gobra, ating metong mong oras may gobra, detang minuna, 11 hours la pong magobra, king lalam na ning pali ning aldo, pipanten-panten nyo po sweldo, kayo pong papagobra. Pipanten-panten nyo sweldo, alitala po ale. O itay sasabihan na ning Ginoo king first reading, ing pamisip na ning Diyos, eno pamisip ning tao. O ba't pipante-pante na lang? Di nantaya pong kabaldugan ngayon. Detang minunang mayabos, ilapin ding Hudyo. Detang tauling mayawos, ilapin po ring pagano, ding makasalanan. Ing Diyos, pipante-pante na la, buri ng sabihan, kaluguran na katamangan ni nga pong Ginoo. Amen. Agyam pang minuna kang mayawos, the chosen people of God, ilaring inaus ng minuna ning Diyos, taulila po ring pagano, metong tamo kareta, ang pwedeng makasalanan, pero ing lugod na ning Diyos kaya katamo, pante-pante. Amen. O yan po yung lugod na ning apong Ginoo. Nano pa po yung kabaldugan na, inyang akit dang makanyan, o ba't pante-pante, ing upang binyena, may kadlawen nyo po, detang taulikeni, detang tauling megobra, mekad talagang mangailangan la. Nung muli la pureta, la meka pagobra, nung dinan mong dita kasweldo, mekad denya tilang pamilya, dakala anak, po taragong muli lang, nung ditak lamo daralan a pera, ding anak da, ding pamilyara, lamangan. Inya pining Diyos, nalalawan ing kaba na ning oras, ing lalawan na, ing pamangailangan daring tao. That is the mercy of God. O namang detang maranon may gobra, siguro bayin tao la. Kay batdang may gobra, may minumlamo. Paninom dalamo rin karelang asweldo, kabang dening tauling megobra, mekad at ilang pamilya, dakala anak, no pong muli lang alang daralan na pera, dumanop la ding karelang anak, ding karelang pamilya. Inya pining Diyos, ing lalawan na, iyapin, ing kailangan daring tao, aliway tang kaba na ning oras. Our God is a just God. Inyang magreklamo lang makanyan na nung sinabi na, wari mi kasundo tamo metong minimum wage. Edan ako man pinermisyo nga na. God is a just God. He will give what is due to us. May kasundo laretang maranon may gobra. Binyena ng Diyos. Dapat, nung ikita mo a just God, our God is a just God. Our God is also a merciful God. Agyang makuyad mo ing karelang oras aginugol ing Diyos dininano pa mo rin. O ita ing lunos ning Diyos kekatang mo. It is an undeserved grace. Are you envious because I am generous? Baloy po yung nga pong Ginoy ang makibandi kinga gana-gana. Malyari ng ibiyeng kayang grasya, kaninuman burina. Uling Diyos yan. Nga na po ning banal na kasulatan, ing Diyos malyari na kang gawan kalulu. Ing Diyos malyari na kang gawan mabandi. So ini po naburing sabyan marano lang mayaws dening minunang tao
mapermhisyulang, ali, naburing sabihan makuyad mong oras, nanodinan, because our God is a merciful God. Apply tayo po king biye. Detang ating magobra kaya kayo. Detang ating kasambahay kaya kayo. Neng misan po, ating kayong kasunduan, ing kekang sweldo, alimbawa, diri na niyang 5,000 ing bulan, kay ba't nanita, balo yun o po, ring abe, mag-advance lang mag-advance. Ali po, detang mamipi, mag-laundry, o advance lang, ere pa man pegobra, manyawad na lang. May kadakala po anak din. We must be merciful like God. At inong sweldo, nung akakitsyo po magkulang, paminsan-misan naman dugo, di na nyo nga bias. Dagdagan nyo. Po? Nako man mga lolo po, tangating kayong si-share. God loves a joyful giver. The more you give, the more you receive. You ko consider po tang babye kayo as an expense on your part. Look at it as a blessing from God. Po tang makapag-share ka karing aliwang tao. Amen. Po? Lawin niya nga pong Ginoo, our relationship with God. Nung yamakan niya, buri na itamo, pakyapusan tayo. Uling babyan ng grasya kaya katam. O yan po, in kabaldugan ng Ebanghelyo. God is just. He gives what is due to us. And sometimes, God is a merciful God. And oftentimes, po, nanoing in mercy, it is an unmerited, undeserved goodness, grace from God that He gives us. Tamo deserve, pero babien na, ni nga pong Ginoo. Inyapin po nga na uling Mary Riala, dening minunang mayaws, o ba't deta miri na lang makanyan, kami. Makanyan muna naman, pipanteyo kami. O yan ang Diyos tamo, equal rewarding in heaven. Tamo po sana diririya, because envy breeds anger. Potang maririya ka, o ba't ito, may di na niyang makanyan, potang diririyatam, envy breeds anger and resentment. And the antidote to envy is a deep sense of gratitude. Gratitude and contentment. Sana nung nanong binyena ng Diyos kaya katamo, pasalamatan tayo. Eta nalalawi ketang sumangid. O ba't deta dinina nung makanyan? O tapong isipan tamo ita, mika enger tamo. Tana pasalamat ki nga pong Ginoo. So, the antidote to envy is a deep sense of gratitude and contentment. Being grateful for who we are. Being always thankful for everything we have. And when we are thankful, contented for what we have, we feel no envy and jealousy. We can praise God when others are preferred or more blessed. We can bear to hear others praise even when we are forgotten or forsaken. At ipo kaya kayo, po tangakit mo ring siping mong bali, may babagwalaking biye. Do we praise God? Pupuriyan tayong Diyos, uling deng siping tang bali, may bagwalaking biye, o diririyatam. Migsayata mo, thank you Lord,
Praise be the Lord, ding kasiping kong bale mi bagwala. Gagawan tamo po ita? O maririyata mo? Kailangan ating contentment. Kailangan maging grateful tamo kinapong Ginoo nano maning at tsukya ka tamo. O ita po, makiapos tamo kinapong Ginoo. So let us now thank the good Lord. Isipan niyo po nung nanang binyanan ng Diyos kaya kayo. At pasalamatan tayong Diyos. Emo para kaya katamo. Noon pasalamatan tayo. Uling ding siping tangbali. Mididinan lang. Mibabagwala king biye. Oy tayong tune. Talatokin ng Kristo. Salamat Ginoo nung nanumaning at sukanako. At pasalamatan da kayo na naman nung nanong babiyeyo, karingalawang tao. Amen. Ibasiyab tamo po ngening kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayapayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ng Espiritu Santo, mibait kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng mapasyang Poncio Pilato, mi pako king Cruz, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa, makaluklok, wananin Diyos, sigpang mayupayang tuto. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabiyempong mga mate, sasalpan tayo ko, king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasablirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. manalangin tamo king Diyos ay patamo, ay kaya panalog parating maragul, kesa king paninayan tamo, o king kakatang abot isipan, nga tamo pong manalangin, o Ginoo, ing lugod mo alananga. O Ginoo, ing lugod mo alananga. Ban ing sagiwarang kasalpantayanan ding bayong may konberti, agising da at ayagyag ing kasalpantayanan da, ring mi bait karing pamilyang Kristiyana, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, ing lugod mo alananga. Ban lumabong ing katuliran, king kekayang yato, ing katuliran mitmong lugod, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, ing lugod mo alananga. Banding Kristiyano mambagla, king kekatang yato, metong adiwa, ning pamame king dalise ganaka at kayapan, at metong adiwa, ning masayang pamagmasusi, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, ing lugod mo alananga. Ban ka rin kekatang komunidad, ing balang metong matanggapya, antimonong makananuya, ban etaya itakwil ing ninuman, king kekatang lugod, at abalo taya sanang patawaran, ing balang metong manalangin taking Ginoo. O Ginoo, ing lugod mo alananga. Ban ka rin kekatang komunidad Kristiyana, eta dumiria, karing kalam, at talento ning metong at metong, nune bagkus gamitan tala ring kekatamo, at pabustan talang gamitan da ring karela, king kasuyuan ning pamisan metong apanyulong ding isabla, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, ing lugod mo alananga. Ngene po adwan tamo ing sariritang kapagnasan. Manalangin taking Ginoo. O Ginoo, ing lugod mo alananga. O Ginoo, tutuke pang dakala sukat abalo keka, gawan mo king kasing kayapan mo pilubluban, banganap king nibiyebe at ayat danan milang biye ringaliwa, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin tamo kapatad baiting kakatamong dawon matanggap yarapaning Diyos ikpang mayupaing tutu. Tagapanin saning ginuhiting daon karinggamat mo. King kapuri at ikaligaya ng kayang lagyo. King kakatamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, mananasanang detingayin at darawon mingeni, ipakid da king ing kasalpantayanan mitlugod, makaibiatula keka, para ke kami maging Eukaristiyano sanang Jesukristong anak mo, aginumi manggaman king alanangga. Amen. Ing Ginoo mantabi ke kayo, At keka antimorin. iyat nayo ring pusuyo, Makayat nano King Ginoo. pasalamatan tayong Diyos aginuta mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan karin. O ikpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami, banipakilala mo ing kekang karangalan. Agyang gilutan da ka paulining kasalanan mi, ginawa ka pa mo rin paralan, ban makapagbalik ke lub keka. Ulinitay kaluguran mong anak, meging tawiyang kalupami, ay ating ban ating kalupaming taong makapagligtas ke kami, king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilatana ring anghel ning banwa, yayampang da ing karelang panalangin ning pamanyamba, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Miyabe saing siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian at ngaming kakanta. Banal, 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 yaing Ginoo, Diyos yang mayupaya. Mipno yaing banal, mipno yaing yato, hingke kang ligaya. Hosana, Hosana, ikakataas-katasan. Banal, 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 yaing Ginoo, Diyos yang mayupaya. Mipno yaing banal, mipno yaing yato, hingke kang ligaya. Mapalad ya, ing darata, ing lagyunan ing Ginoo. Banal, 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 yaing Ginoo, Diyos yang mayupaya. Mipno yaing banwa, mipno yaing yato, hingke kang ligaya. Tunay kapin banal o ikpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ning Ginoong Jesucristo. Bayami dawon ko sang luking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone at binyane karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, ami dawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na,
tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti. Iti kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talanang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, banketang ni patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining gaganakan miyo igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon miya kaiting tinape ning biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, king itamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap yaking lugod, kambenang Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emerito mi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ading sablang diakono, ading mabilog a balayan ning Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawanat manenayang subling miye, at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya benang Maria, ing Birhen induning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kekabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ikpang mayupaing totoo, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abe, mi kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin na tiro na ning ginutamo. Someone in love you.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasaupaning kaya kang pakalulu. Parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, asin nabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, non elawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibiyem pong mag-ari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka ang timorin. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan, kapayapan. Peace be with you. Oning ginutang Yesu Kristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan na ding mayaws kingapunan ing kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap kaya ka. Dapat ikasmiyay nga mana mo, kumayat na ako. Katawa ng Kristo, Amen. Para king organisadong pamakinabang, tukyan lareng si GC o Asherettes nung nukarin tamo magbinya. By the hand ya pa rin po at alanang sasabing amen. Salamat po. Domino, che
manalangin tamo. O Ginoo, sopan mo kami king kekang ganaka. Pasiknangan mo kami kapamilataning banal Eucharistia, abilimisan king dapat ing maglikkas a misteryong pagmasusyan mi. Itiadwan mi king kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Luklo kayo po sagli. Karaning announcement tamo po, raffle for a cause and help in the restoration of Pisamban Maragul. Ing raffle draw kanya pong September 30, 2023, time to be announced later. Kadwa po HRP Triple Fiesta 2023, deta pong bisang mag-sponsor, karing kakatamong Santa Misa. Baluta matintamong atlong fiesta ne po, detang bisang mag-sponsor munta kayo po king opisina. Kaibat October Triple Fiesta schedule, ken pong September 28, Thursday, this coming Thursday, unveiling of the altar and enthronement of Our Lady and Queen of the Most Holy Rosary, Lanabal de Angeles. So, ken pong bukas, ing misa po keni itang 6:30 ning abak. Kaibat na nita Martis, Merkulis, Webis, Abak, ing pong misa kening Paris Hall, uling mag-prepare tana po para keng Pisamban, maglinis, ganaganal ako na po ining kortina, kaibat keng Webis, alas 6 na ning bengi, unveiling na po'y buklat taning sanctuary. Akit taning ing retablo, ampo pa po ing altar, ampo ing eganaganay keng santuario. So, kaibat na po niting Santa Misang Domingo, keng tutuking Domingo, akit siya na kaya po keta. At sumulong la po rin luklukan tamo, may lapit kayo keng altar. So ito po, bukas ulitan ko po yung misa keni, kaibat na ning bukas maglinis no po keni, kaibat Martis, Merkulis, Webis, Ayabak, ing misa keng Paris Hall. Bang kanita makapag-prepare na po keni. Triduum in honor of our Holy Guardian Angels, October 29 up to October 2, Friday hanggang Sunday, in 6:30 a.m. Triduum prayers, kaibat 7 a.m. Triduum Mass. Kaibat po Solemnity of our Holy Guardian Angels, October 2, ing Misa 7 a.m. At kaibat na po ning Misa itang piyesta na ning Holy Angels, Holy Guardian Angels tamo, kaibat na nitang 7 a.m. ang Misa, ang mga kabataan ay makikilahok sa prosesyon, ay inaanyahan namin na magsuot ng anghel, costume o puting damit. Kaibat po novena in honor of Our Lady and Queen of the Most Holy Rosary, Lanabal de Angeles, magumpisayang September 29 hanggang pong October 7. 5 p.m. Prayer of the Holy Rosary, kaibat 5:30 p.m. Novena prayers, kaibat 6 p.m. Holy Mass. Except October 1, Sunday. No masses, karen pong barangay chapels. Po, malibat September 30, October 1, ang po pong October 7, 8, 21, and 22, Saturdays and Sundays. Ken pong piyesta, baptism requirements, nung ating kayong pabinyag, keng piyesta, karing piyesta tamo. I-submit siya po ring original and registered birth certificate, photocopy of the original and registered birth certificate. Parents, po, kaibat ding tegawan. Patuloy po natin, lawin niyo po keng Facebook page tamo keng Holy Rosary Paris, Pisamban Maragul. Nung ako po makapag-attend, kaya mag-online na kayo
bang kanita makapag-participate tamo po karening activities tamo, lalong-lalo na kareng misa. So kaya kayo man po, dakala-dakala salamat. Antimurin po, burikeng pasalamatan ngeni, ing Angeles Electric Corporation, na bengi po ating concert, ating mig-perform Ryan Cayabyab, Between Escalante, Basil Valdez, ang popapurening Ryan Cayabyab's singers. At maging very successful ya po dakalang bigaten. Nanuman po nga sobra ra kanita, isaw da po keng pisambanta mo. Ne po kasanting, itang concert na bing bigaten kami po. Enak man po migkantan, unang ali masira yung concert. Ila po rin mikanta. Menalbe kami mo po, may kirandam kaming pari. So kaya kayong antimurin po yung kakatamong sale at the patio, ating imbutido, atin pong titad, atin titad. So nanuman po yung nga sa sobrami, miraras po keni. Bangkanita, lalo ta pa pong makasaw para keng pisamban marabol. Kaya kayo man po, dakala-dakala salamat. Talakad tamo po para king final blessing. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka ang timurin. At bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos. At ing kaya kayong pamilya. Ing igpang, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon ne umetan na king kapayapan. Salamat, King Jesus. Ibig ng bayang malaya, awit ng paborit, pasasalamat ng Panginoon ang ating paglaya, muling napatunay ng pag-ibig niya. Nakita ng Panginoon, hirap ng kanyang bayan, mga kaaway kanyang nilupig, kanyang iniligtas itong ating bayan. Ibig ng bayang malaya, awit ng papurit, pasasalamat ng Panginoon ang ating paglaya, muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Our dear parishioners, devotees, Angeleños, my dear brothers and sisters in Christ, our Holy Rosary Parish, Angeles City Triple Fiesta 2023 season is approaching, and various preparations are now being drawn by our HRP Triple Fiesta Executive Committee 2023. For this year's Triple Fiesta, the theme is derived from the HRP Formation Program 2023 on Build a Church, the Structure, Build the Church, the People of God. For the month of October, the program focuses on beauty, the beautification and aesthetics of our church as we continue to restore and to conserve our beloved Pisamban Maragul. Thus, as our official Triple Fiesta 2023 theme, we will together reflect on this beautiful sound. How manifold, beautiful are your works, Lord. In wisdom, you have made them all. Psalm 104, verse 24.
To make our Triple Fiesta celebrations 2023 more beautiful, I ask you, our dear parishioners, devotees, and Angelenos to actively participate and join in the celebrations and offerings of thanksgiving and praise through our 3 fiesta celebrations of the Santo Angel, October 2. Our Lady of the Most Holy Rosary, La Naval de Angeles, October 8, and of Apong Mama Kalulu, October 27. The celebrations to signal the start of our Triple Fiesta celebrations this year will be on September 28, 2023, with the following: A. Start of the Triduum Masses in honor of the Santo Angel, the titular patron of Angeles City, and B. The closing of the Cruzada and the enthronement and Mass in honor of our patroness, Our Lady of the Most Holy Rosary, La Naval de Angeles, at the church main retablo. These are the special ways to participate in our Triple Fiesta celebrations. First is to be Mass sponsors for our different Masses and Fiesta celebrations for the whole month of October. Second, you and your family be special sponsors for our Fiesta celebrations. And third, attend Masses from our Triduum, Novena, Quinario, Fiesta Masses, and Sunday Masses. Get love offering envelopes. Fill as many envelopes as you want and offer them during our Eucharistic celebrations throughout the month of October. Together, let us all come around and make this Holy Rosary Parish Triple Fiesta 2023 season meaningful and grace-filled. May our 3 most holy patrons guide us, inspire us, and protect us and our family. Ad Jesum per Mariam, to Jesus through Mary. Kaya kayungan po, dakal a salamat.